الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا بدوج فرض ترين فرض كامل علمرين بس دارنا فرض ترين أولمين مون نجا هذا مون دوما بهجتون كم سرك بعد تكويج هم يدارون من فتانة أي دوما بهجتون الله سبحانه وتعالى من أنجوني أي دولم بتا إكي دوما إيه القرآن كميانني من أنجوني مسلمون إميهم نماذج كرمتك تدريجيا بدوكرا أنجوا آياتك أمر فلوجا من أنجوني فاغسلوا وجوهكم دينهم أجههم تبانغ مونة الدناشة أجههم من أنجوني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تبانهم جه أجتر لومبتا إكو دناشة هذا من آياتك الله سبحانه وتعالى من أنجوني وأيديكم أدي أي أجلس دناشة كين تدنم بي إلى المرافق لومبتا إكو وت لفظي ما قطم نما لفظي ما دنوانا لومبتا هميا أي إلى عريبا كبينو كربني باهوغا هميا نار مين تنكم هما إلى أي ديبون كيا نوتا من حسابك هما إغوتم ما نكراروغا مي ما نكربيدانه أي هذا دي أي كم أتجوز ديولم بتا هميا دوناشة إما فقهرين أبا خلاف دار النوا أي دون إيروغا أولمبش بس مي دون نجيهنا تو نوت أولمبتا هميا دو فأولمبش دو دوفل كم جاوز مدو صحوان تو نوت كم بس مي مرة خلاف إنه بين إنه بس أي ها بدو خلاف إنه ها بدو خلاف إنه نمدنا بي هتر مذهب حنفي مالكي شافعي حنبلي هوريها مي هتر مذهب هوريها فقهرين أبا سداي نوا أولمبشي أي دون نجيهنا بايكما إما جمهور تكوراغن وقت كاتو جمهور نتريغا مفار هم هتر مذهب غوريا فكورين نودان وقت كا دي اي دون ايروغا دي اولمبش نودايفينم يومبتا هميا دويفا اولمبش نودا دوكلافينم وضو صحينو إما وضو صح متكا دهنا دي اولمبش بس دوننا اكي بينتو ابيفم بدا دليل نانغوني دكم كفرتو هم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فلو فقه السنه فضيلة الشيخ سيد سابق بدال واقتها كيرت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم إقوتك بس بارد وفين نوى إكلي فانو إبس فهرجع ديولم باش بس ندى دوك الله وافا واكمك ولم باش ندى دوك الله وافا واكمك إبس حديثنا أسفك أنا إما وضوء أبي قلت أسفا حديثك بلار إن حديثا عن حديثا بايك كانت توقع كل قلت تفاهم هنان إنما ولمبشي دومغا فريها حديث جاوس أسفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد كانوا أكل دنوايرغا ديولمبتا إكوغا دنواكم ديولمبتا حساب الدنواف ولمبشي دوك اللواكم كا إبس حديث أسفانوي فضيلة الشيخ سيد سابق خدا واقتها إما إي بربرغ الدليل إي سابق ولمبشي إبا نودة دوكلهم إي هدك مكم كوانما إي هدكن دكيو متكا إما فارق نمايس رسول الله صلى الله عليه وسلم إكن دك كوربيس अधिक बात हो इतने फान के काउली बस फुलता होगा दाई बस फुलता होगा मकान लगे कोलंबोशी दोमा अमर करवा है भाई जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवा करवा हदीस का अद एक फान मिदन नहीं रसूलुल्लाह फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुदू सिफता बयान कर दिबुगा असहाब बेकनु बेफुन के सिफता बयान कर दिबुगा बेफुन निकन सरीह कोन अबे गन्नवाफा रसूलुल्लाह फान उलंबशी दन्नवाकमा निकम बर सरीह कते गन्नवाफा बे ए जाबिर एक तरह हदीस के जाबिर के फान रिवा करवा हदीस का एक फान दालवनी मी अद्दार कुतनी रिवा करवा हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु दालवनी कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा तवद्दा अमर الماء على مرفقيه रसूलुल्लाह फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wudu karabakam ga wanama de olam bashiga fen jassawe wage lekfan akul danwaruga te de olam bashiga fen jaswa e de olam batta ekga danwa ema mihem bar sarih kon ebay
rasulullah ikfan ga qawli basul ke dennoni alganda ulmako rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam mi fi'l ikfan ga amal fu bayan ka demuga ashabe ke algon menna mi hadith da naqul ka demuga bebe fu likan sarih ko mi kan algon menna hisaban naqul ka deba fa be mani ki rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ikfan wudu karbar ga komme farakos on ko dannwaka mi hadith fu to ke baham me kete ema hatar madhab ge horiha fiqweren e basudaga nama ulombershi ei komme mes donnan jehene baykama den mi jumhur ilmurin jumhurum dalil nangwa anek godaki arai bahum ade kirtman ayatu ga nonani wa aydiyakum ila al marafiq ila maneki dolomata hame ila ai ak di bahum ak maki tanakum maki tanakka mi man de wakam ga bes ilage adi ehem manen eboy arai boga war gina enda benun karve ma nota ekuga mimanaga ema mi ayatuga kirti mi ayatuga wa aydiyakum ila al marafiq egmane ki wa aydiyakum ma al marafiq de e attauge lombotta ekuga donnashe ema ma nota ekuga mimanaga ila mi lafzu aw mi harf aw ei areboga onna kame en kirti qur'an ge ehem bain ayatuga ekan asfa e boy misalaka suratul nisa ge devana ayatuga telefon kiyaw idalwe allah subhanahu wa taala onna angafa muslimun na algun menna angafa nane yatimunge muda baafulu gotuga nukewma yatimunge muda e kudinattaka rakkatur kurma e angafuna ayatuga allah subhanahu wa taala angoni wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum allah subhanahu wa taala angoni wala ta'kulu tibamihum nukashe kochito nukambi amwalahum ebamihum muda emi e kudinge muda kom kudine yatim kudin e kudinge muda nukashe ila amwalikum tibamihum muda tibamihum mudala ekiga yatimunge muda tibamihum nukashe ema mitanga tibamihum mudala ekiga en onna mati ila amwalikum maneki mi kirta ayatuga suratul nisa ge devana aya mitanga ila aswani nani ma emanaga ekiga emanaga ema mi budwa begatun asfa ayatuga wa aydiyakum ila al marafiq maneki de onbatta ekiga donnashi hame gota faage masalaga wes e tambikatta ekiga don wa arjulakum ila al ka'bayn tambikatta ekiga faada adehima de onbashi ei kommen wes donna jehantene den ainumerum vidalwani aj donna iruga atuge huriha baatage ke manake de onbashin feshigen de onbatta ekuga den ege tiriya ingiliige emme kurikula mi demeduga huriha baatage fenjasan jehene adi ei niyafati ma bada digwefa mi kam gawana e niyafati ge dashuga fenjasan jehene den niyafati ge dashuga e niyafati digwefa kam gawana niyafati ge dashuga fenjasan jehene ko ga anmunus vidalwe den ennames niyafati ge dasha mi khilafada takati nota hadi echeti wadefa kam gawana efada takecce manmu ekela niyafatige emme kaari hisabugan niyafacca mi ingiliige kuriya mi gulay hisaba fen wasulu manakura kam ga wanama jumhur ilmarin manaki ilmarin ge jumhur manaki ebe fun ga aglabiya o den ko ta dannawana maliki shafi hanbali mitin madhab ge fun midalwani niyafatige dashuga mi kuni hurege no ta hadi echete hurege kila hurege fen mi niyafacca ingiliige kula gulay tana bari baram kitab kudan kala kam gavis gulay tana fen wasulu manakura kam ga wanama e wudu sahha nune e wudu baatila sabaki e wuduga fen jasanje hisabaga fen nujehi e botte emima mi kila huregen migata fen jehu manakura kam ga wana wudu baatiloni ennemes wara madu kuda kila kulan huregen egota fen jehu mana nukura kam ga wana eki masaleno wara kuda kila kulan moti den e kila kula mi addonna iruga e fen wadegen ne kila tawge tere bes fen wadegen ingiliga fen je emjiya e halatuga wuduha sahha e bes masaleno komegas bay nisunaki emihunga masakkatan niyakura gotun misalakan uwa simenti nuwata hirafus fada takecca gule masakata kuran je mihunaki bara ginan mihunga attakun e fada takati ufila kan takur musabu nafeti ge tere e takati wade funnan e abud saaf karam ve jamina ko misara ko duwedan ema kuda minmare e kila hormuga sabun e fen jehum mana nuwa fada kuda minmare madu minmare ngor wudu e godas baatula gen nadan e sabaki ekela kirata uge tere fen wade ngos hamuga adi nefatiga eba madashuga eba fenje emma wudu sahha mi hanbali
ಶಾಫಿ ಅದ್ ಮಾಲಿಕಿ ಮದಬ್ಗೆ ಅನುವನ ವಿದಾಳವಾಗೆ ಹನಫಿ ಮದಬ್ಗೆ ಅನುವನ ಕುಡಬ ಖಿಲಾಫ್ ಡಾಗನೆ ಬೇಫ್ರಮ್ ವಿದಾಳವಣಿ ನೇಫತಿಗೆ ದಶುಗ ಕಿತಮ್ ಗಿನೈನ್ ಕಿಲಾ ಹುರಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅದಿ ಎ ಕಿಲಾ ಹುರಗೆಂ ಫೆಂಜೆಹುಂ ಮನಾವಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ವಸ್ ಮನೆ ಮಿದನವಿ ಎ ಕಿಲಾತವುಗೆ ತೆರೆ ಫೆಂ ಫೇದಿಗೆ ಎಂಗೊಸ್ ಹಮುಗ ಫೆಂಜೆಹುಂ ಮನಾಕುರಾ ದರ್ಜಾ ಗಿನೈನ್ ಕಿಲಾ ಹುರಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ವುದು ಸಹೈ ಎಗುತಕ ಬಸ್ ವುದು ಬಾತುಲನ್ ನೋನೆ ಎ ವುದು ಹಮರಂಗಳೆ ekivegento esabaki evefum vidalwani mi nefatiga dashakga kila ufade ni e masakattaka gulugen ka waatiwe ifadain kandatta mihunna nikangina dima waatiwe emihunge wudu ei sahha wudu e nunkam ga bonam vejiya nikan dati undaguta burakan emihunna dima wane ema mi denne vifada dati undagugan emihun kibe nafi kurmattaka emihunna mi datikan emihunge kibe filwal mattaka evefum vidalwani mi fada kila atuga niyafati ganuge tede gohoregen ege sabum fen niyafatige kola medene niyafacha hama gula hisaba wasulo manakor kam gabes wudu sahih isabaki abadwes ufulan undagu burakan datikan ei islam dinuga nattale bene eke ema efada burakan undugule jejiya e burakan algonmen ei ekkala ufulan je burakan algonmen bakikame ge sabum mi burakan undugule mijeni emejja ekkala burakan abadwes faseh kamaka badalugen dana ema mifadain amugotega khasako masakakan ule mihun efada masakakan ule mihun misalaka kuren dane efada mi bima gule misalaka balu ekketi ule mihun rana ule mihun noda enumes mifada masakatta gule mihun emihun nefataki emihun nefataka tawge tere ningina mifataka wade honnana emejja efada mihun nan emihun nefataka tere wade honna kilaga sabun fem hama hisaba wasulu manavijja evudu ei baatul wudu ekamu galgon men nimma vejja efada mihuna warabbu buray ka datka hasaswan ema e burakan ekala fasayaka maka badalwani emihunga wudu e kan e halu oigotam obbaves e sahha wudu ekamu ga himanigin ema hanafi madhhabu ga anumar vidalwani e mi efada mihunga wudu ke sama sahha wudu eke e ada efada kila efada fawi kam gabes ekala haraj mota bura undagu filwal wattaka emihunga wudu e sahha wudu kam ga balange wajhe I think wudu kura iruga ay donna iruga angoti ala fawa kam gawanama adi angoti ki nikam bar angoti ka wati ay donna iruga amogote ga e angoti ga dasha fem wasulu manakura fada gotaka bar angoti kam gawanama jumhurum vidalwani adi jumhur ganitaga muradaki hanafi madhhaba shafi'i madhhaba hanbali madhhab ada hanafina shafi'ina hanbalina mitin madhab ge fam vidaloni angoti en alaage hor mihe ko angoti ki bar angoti kam waatiwe ege dasha fem wasulu manakura kam gawanama wudu kurayruga addonna iruga e angoti haraka kollan jehene e angoti haraka kollan jehene e angoti ge dasha fem veddu mattaka ema angoti ge dasha fem veddage nuni atuge huriya hisabe ka fen jehe kam ka nuana ema angoti e haraka kollima e angoti mihara lifawatana fen jehene ema fen jehmu wudu sahwan enamas maliki madhabu ge anwaram midalwani e angotiye ki ei elum hudda angotiye kam ga banawa salaka angotiyen eldana ei islam dinu hudda no ngoti salaka rana mi fashui muslim firhenunna hudda inu e gahana gotaka feram gotaka beno kurakasha ekamako hudda minwaruga maniki sharia islami sharia hudda defada angotiyen alagum huri mihako e angoti ki bar angoti ka vegin e angoti gata shafen nonna fada gotakon ekam gaves ekom men haraka kuraka no jehene efat e haraka nokon e angoti gata shafen nonna kam gaves en kura budu hama sahih e gotaka angoti haraka kurun e gotaka wajiben none mi maliki madhab garayu adden den wudu kura irga ad maliki madhab ga bedene angoti haraka kurun ei mihun gato godas wajibennu ega maliki madhab ge alumeren e bidalwe ad donna iruga atuge ingilitta binamalu ad ingiltawge mi deetere engatuge ingilta ane engatuge ingiltawge deetere ane atuge ingilta waddala ingilta binamalun ei wajibeke baki takhlil al asabi' anaki ingiltawge deetere binamalun ei wajibe ingiltawge deetere binamalaage menui addumma mionna fardu ada kuruni kama kan nubelewene maliki madhab ge alumeren ariga maneki addonna iruga enage ingiltawge deetere fen jehunu kamga bias ingilta binawa lagen e fardu ada kurveni
ingilita binwan atuge ingilita binwalum ei wajibe midennavi ay dawmuge terege himene kame ay dawmuge wajib puriyamane atuge ingilita binwalagen maliki madhab alimeren takoda na gotuga enames evefnu takoda na gotuga faage ingilita binwalum eki wajibennu ei mustahabukum faage ingilita uge detere fen jejjikam gawanam e binwalum ei mustahabukum ekmak wajibennu atuge ingilita idetere fen jehunu kamga abias atuge ingilta binawalaage menuwi wajib adawi kamge nubelewene mibeflun ad maliki madhabge ilmeri dakwadaganawa gotuga enames jumhurun dakwadaganawa gotuga atuge ingilta bes faage ingilta bes binawalum ei mandub kame maniki mustahab kame enames wajibennu maniki beflun orega wajibi atuge ingiltawge meda fenjehi jenama den binawalum ei komme wajibennu enames ei baraboda sunnate mustahab kame e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam bar ala ba irshad de bafe adekle ekfanu ga amal fultakum wes mikom bar lebe e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwa hadith fulga menani imam ahmad tirmidhi ibn majah al hakim bihura be fanu karwa hadith ngadi mizmanu ge hadith ge almariya al sheikh nasir الدين الالباني صح كما قال بدال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد دبني اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك tiba wudu kura kam ga wanama tibage atuge ingilitaka adi faage ingiltabes binawala she em rasulullah sallallahu alaihi wasallam men irshad ba fa bay adi laqit ibn subraya rasulullah ba irshad gitere ga was onane mi ingilita binawaluma nasihat de ba ema mi ingilita binawalum ei ade mandub kame jumhur da kodaga nawatuga atuge ingilita binawalum adi faage ingiltabes binawalum ei mandub kame maneki mustahab kame enames eiki wajibennu midenna achiki atuge ingiltawge deeteriya fen jehijjekam gawanama fen wasul wejjekam gawanama wajib oti adaifa enames e ingilita binawalum dukalla finama mustahab kamaka ihmal kurabni I think oti boluga fen fon Allah subhanahu wa ta'ala mengoni wamsahu bi ru'usikum Allah subhanahu wa ta'ala mengoni boluga fen fueshe mata boluga fen fon mengoni efertama fen fon ada masah mikene algon men dibon fen fuma kumato fuma ki fiqwen bidalwa gotuga atun fen fe kam gawanama aj temmaluma fawga e fuhuma beenumwa gunave anota fuhe buma beenumwa gunawanegge matiga eyin hingalum anota ay kaatalum ei fuhumaki ema waragina ilmerin dekvada gannawa gotuga temifawa ate boluge matiga beegumakun baabafa negumakun ei fuhuni kinu enamis shafi madhabge ilmeri khilaf danwa denavi ay temmaluma fawga boluga ay baabafa negima yoti fen foyfakanu ay jehene boluga kaatala hingala aneki ehin kaatanu lakam gawanam ei fen foyn kam kanwan ei arai bogos ei mashenu di bogos ei foym kanwan ei misalaka mi kudugoda mez ga fen foy kam gawanam fotikane no sponge gane temmala ka ganes ei sponge gand mez mati ga baabafa negima eki foyoni kam kan nubne divi bahumwes ei foyoni kinu ema jumhurun dekoda gannawa gotuga fuhewu mattaka beenum wane e fuhuma beenum kura gunawan nota ecce fuhewuma beenum kura beenum bege miule eccege matiga haakalun kaatalun nota hingalun ema jumhurun dekoda gannawa gotuga mi algon men atun fen fuhe eruga boluge matiga algon men attemmala fa bayebumaki ei fen fuhewni kinu ekama ku fen fuhe mattaka ajjehena boluga hakalan wata kaatala wata boluge matiga ay hingalan jehena adinen boluga fen fomuge sifaya adi boluga fen fomuge sifa mi kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fon nikara ingin dan rasulullah ikfanuge sallallahu alaihi wasallam ge wuduge sifata ashabe ke lengteren eta bere fon nang eber riwayat de bafa eteren mashhur hadith ki Uthman bin Affan ge hadith de ya jegen Ali ibn Abi Talib den ege foga eta bawren ashabe ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wudu ge sefultan ebe banka de bafa ege teren ebe fle Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu kya befle ade Abdullah ibn Zaid kya ashabe ke ekle ek faanunge kaafa darkalum mi hadith algon men riwayat de bani
e Amr ibn Yahya enage bappage kiben ade Abdullah ibn Zaid ge darifulu Amr ibn Yahya ki Abdullah ibn Zaid ge kaaf darifulu emma Amr ibn Yahya mi wahaka mi riwayat debani enage bappay kiben mane Abdullah ibn Zaid ge darikalun kiben emma Amr ibn Yahya ge bappa vidalwani edduwa ko mihaku as Abdullah ibn Zaid ge arihu ge denneviye أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كربني كم فديكم كان تمنى كليك فان دكوا دوا فان توي كليك فان ندك بدال توي عبد الله بن زيد بدالوني فقال عبد الله بن زيد نعم عبد الله بن زيد بدالوني أيك فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين دين عبد الله بن زيد فين جنوافا efenu ikle ifanu da appula defa aswala bafa defar appul donnawi donnafa den thumma madmada wastanthara thalatha den ikle ifanu ko donnawi manake ange afen levu mafoga efen angaga haraka karo mafoga efen ukalavi ei madmada karo ama egota timfar madmada karabi den madmada karo mafoga timfar istinthar karabi istinthar karmaki istinshaq furtama manake fen furtama nefatun damalani damalafa efen nikam bar gada kon nevaya ka ki ga ber kollum ei istinthar matinfar istinthar krabi tinfar istinthar kravene istinshaq ko gen denevi fen furtama nefatan luma foga den nevaya ka ki ga bar efen osalani ema tinfar egotan istinthar krabi ehin krabi mafoga thumma ghasala wajhahu thalatha den iglefanunge munful tinfar dannavi ثم غسل يديه مرتين ديك فانونගේ අප්පුළු දෙප්පුළු කනාත වාය කොම්මෙ අතේ දෙපාර නිදන්නවි අද කොම් මෙහර මෝදන්නවි තින්පාර අයින් මදන්නවි දෙපාර කොම්මෙ අතේ බස් දෙපාර ثم غسل يديه مرتين للمرفقين කොම්මෙ අතේ බස් දෙවොන් බට්ටා එකු දෙපාර නිදන්නවි ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر دم إكليك فانونගේ boluga fanfuswi kieto fanfuswi ekle faanuge deatum fanfuswi deatum fanfuswi furtama ai kurmacham mihin gendawafa den fahata gendawi furtam mi fettewi boluge fesheko kurmati thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu Abdullah ibn Zaid ekle faanuge bofluga de eklefaanu de apple fen mi fossewi ki iruga de apple eklefaanu kurimacce mi gennawa den alaka fata mi gennewi iruga furtam fettewi boluge mi feshaytano nikuriya gatum pattawa mi gendewi kandraya dimaya gendawa anikams amra bo mi genne mi deetu mi baki nikuri fattawa kandraya dimaya gendawa kandra baki boni me hisab diyama anikka andun e feshun hisab anik kandraya bulal bulal hisab ya gennewi مين عبد الله بن زيد مي بلوغا فين فسوي ثم ردهم هذا مي باقي اكل جندا فانكل مي جنبي ثم غسل رجليه ده يكفوا عبد الله بن زيد كلي فانو دي فامبل مي النبي هذا مي امام بخاري يا مسلم حديث اهم بيفون روا كرا في حديث مي حديث مي اي مي بلوغ فين فما به مثلا هذه مساله كامل بركوده كده يتدنوالا مير تبفن لفاكر وين عبد الله بن زيد رضي الله عنه كلي فانو مي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم وضوء كرب بجاب بيان قد بموجا فرتما مي كلي فانو مونو فل دنمي تيمفار اكمكو اي مدنبي دفار كومتس دفار ميغتا باغ رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم قاريهم ميغتا اكلا غنونت دنمي على تفاوت غغتن ابوري باردفا اكتو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرهم واردة وقتها جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواك ربع حديث لكن يكفان جابر بن عبد الله رضي الله عنه لكن يكفان رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم وضوء كرب بإرجع وضوء كرب بقوي بان كده بمجا لكن يكفان بدال في البر رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم بيفار وضوء كرب بإرجع كم جناونه بس دنوني إفاره أنا بيفار وضوء كرب بإرجع كم جناونه بس دنوني دفاره أنا بيفار وضوء كرب بإرجع كم جناونه بس دنوني تيمفاره mi ingeci ki by far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi donnan jeve gunonta ka donnoni far anaba far
defar alba timfar adi mi abdullah ibn zaid ga mi hadithun algamna inga tagotuga mioti ebbagunu anta defar danwafa anibagunu anta timfar danwa misalaka muunuga timfar danweruga amioti deves komme ate defar danwafa ema mi huriya goto be samasahha den boluga femfumuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihu mi wuduga sifa bayan fawa gina hadith tawga ehen gunawanta timfar doman aswa hadith tawga bes boluga femfum aswani gina hadith tawga aswani emme farako baki rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihu aswa hadith ta baki ashab bekal mitre bebe fu riwayat wa hadith ta mi riwayat ka balarga rasulullah sallallahu alaihi wasallam timfakura barga baki mi donnanje gunawanta timfakura bagan donwaru gaves gina hadith tawga boluga femfus safani ifhar mi gina hadith tawga ekanta oikoy enamas hama sahha qabul karwe darajage bayr riwayatan ebuhuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga ifhar femfus safa rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga defar femfus safa rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga timfar femfus kama ema mi tingoto bes mi hadith asta bay enamas gina riwayat tawga gina hadith tawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga ifhar femfus kama aswani ema kommegas ifhar femfum ehama sunnah devanafa defar femfum wes ehama sunnah timfar femfum wes sunnah enamas gina rasulullah sallallahu amal karba fa kama mi hadith tawga aliga beleveni ifhar femfus kama gina riwayat tawga adi gina hadith tawga eh aswati wallahu a'lam adin kurin dan nan fadin mi boluga fem fum fueruga timma fawa ati boluga baba nafa en uflani boluga timma fate baba fa en uflani meka ki fem fawni ki no gina animare garuga kan kurmattaka boluga jassafawa haluga ajhene hingalan ota kaatana bagi boluga miyeku nujassa horgen kaataligas fawni ki no ekama boluga men jassafa baattagen haluga hurgen ajhene hingalan ota kaatana erum boluga fem fawni kama bani de komegas boluga fem fehembi kiya mimmarakatto mi masalaga ashabe kolon eba khilaf wadaganwa bani ki boluga fem fehembi mulid boluga ekonto nota bolum baikato imam malik rahimahullah yariuga swal karabuni boluge bayga fem fuhemu fudene he aniki boluge bayga fem fuhemu wudu ay sahha wudu ka bane mi swal karawne kurewni imam malik rahimahullah mi hujjate goduga gennawi kurim mi dennewunu hadith abdullah ibn zaid riba karaba fa hadith iklefanu de deplu min ikkurin fashagen kandraya hisaba mane kandra midane mi bo nime hisaba deplu genda anekkola genna mane ki muli boluga femfaswar imam malik ariga boluga fem fuewon kama bani muli boluga fem fuewijana komegas muli boluga fem fuewon imam malik madhab ad maliki madhab ge ilman dekudana waga muli boluga fem fuege nuni wuduge fard ade boluga fem fom ga fard ado ada karone kama kanwana den maliki madhab mikam ga taayid kurani hanbali madhab ge ilmere dekudana ma utgares boluga fem fuewon kama bani muli boluga fem fuewoni ma ekama ko hanafi madhab shafi'i madhab mulin tafad gotuga dekudana ne hanafi madhab ge ilmere dekudana nawa gotuga boluge hatar ba kula ebbaga fem fuewmu wajib ada karone kama gawan hanafi madhab ge alwar dekudana wagotuga boluga femfum ge mi wajib bani emme kudawegen maduwegen boluge hatar ba kula ebbaga femfum boluga hatar ba kula ebbaga femfum wejje ati wajib ada krefa ebefun ge dalile ki anas ibn malik radhiyallahu anhu riwayat karwa hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam imama ay modum foshay algon mikya waduge imama ay turkurabagen hunne haluga imama eklek fanon bolun nunangawa eklek fan wudu kurabi ruga eklek fanon ge boluga fem fussa mattaka imama ge dashan allabafa mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga fem fussawi mi fussawi ruga mi fussay ma balaruga hanafi madhab ge ilmir balwaruga ebe funna mi kanda elubani egotun imama ge dasha allafa miyako bo bolan allafa boluga fem furuga foheweni gaganaka boluga hatar ba kalabbe
ema boluga hatar baa ko ebba maduwegen hatar baa ko ebbaga fen fuhe wumun fardu ada kurune kam wani ebbar madu baiga fenje giya e wudu midere fen fuhe giya e boluga fen fumuge wajib ada kurune kam kanwa Shafi'i madhab ge ilmeren dakadaganwa gotuga boluge baiga waren e kitam kuda baikam ga wes fen fuhe giya e oti wajib ada kureba den Shafi'i madhab ge ilmeren dakadaganwa gotuga boluge baiga femfun e warema kitam kuda baikam gawas ekitren bay befun Shafi'i madhab ge fiqhin bay befun vidalwe e in istashi deistashi tin istashi kam gawas evarum ves fudeni enames wag Shafi'i madhab ge bay alwarum vidalwa gonge mihadarje kuda member ga femfun kam gawas e boluga femfun kam belevene enames tahqiq karwa alwarum vidalwa gotuga mihaku in istashi not deistashi not tin istashi ga femfun veluma kunne enuwane haqiqatuga baluga femfoni kam kashe ema mikamuga emme rajih gotaki haqiqatuga baluga femfomga emme rajih gotaki e fuhebume bunave darjaage fuhebume mane ki mihar devi bombes mien ate allafa naga kam gawana mode temifawa ingije baluga jasalafa den nayafum gawan nubnan e ena baluga fem fuhefieke enemes baluga femfum ade femfum milafzu ei haqiqataka ba darajaga not ei tedekam ga ba minwara miya ko fen kofiya ekan kofiya oti wajib ada korefa mane ki miya ko misalaka mi fen funi e fen funata balamunna miya ka e na fen fuhif ka ingen mat nidanni fen fun ehem bunima algon menge hitan annane algon menge ngene mot aribum was mash al mash e fen fume bunima algon menge hitan annane e konjeka salaka miya ko miyen tenfawa ingije ge kuri miyen echeka jassafa maccan nigimaka algon tere bes miya ko e maane nukurana e fumu mike bedene e fi'alaka algon men namen nudena e konkame to ene kuri algon men sifakurar ga algon men ge baharuwen sifakurar ga algon men nukurana ena fem funi eke ekama ko miya ko kame kurima ene e kuri kamaki e fem fume em bunave minwara ena ekon kofiya ati fem foifa ema kitame kuda member mes boluge kitame kuda member mes ei fumetta fumaka fude member fen fufiya oti ena wajib ada kurefa ad ei mi wahb az-zuhaili dr wahb az-zuhaili mi masalaga tarjih karabaga fumek kamuda emme kuda member midenwi algon men mikia adwei bom wes fum arebom mash mi ta'bir ekamakan fi'lakan efi'alakan kamuda efi'alaka ehim bunima misal miyo kamik kurima ekurikanta sifakuraruga algon men ena femfefie ehim buna miyo bunima ena ebuni tedekamaga haminigen dadarjen ena kan ko filama eti femfefa ema fuhumeke bunime darjen ena femfia eti boluga femfomeke wajib ada kareka den kamagas ilmeren khilaf dagenwa masale boluga femfumuga fosha alafa hunna miyeku nota boluga taakelen alafa hunna miyeku nota english boluga hunna miyeku ege matiga fem fumunima ene fm funi kamga fudene nota nune ade kuri zamanuga muslimunge aade amugotega firhenunge aade emihunge bo hamakon nunukutun haqiqatuga algon menge namaz qur'an bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnangi al haqiqatuga algon menge bo mihen mi bo oriyan gotuga ba hurgen namaz nukurum mi aslu hayyatuga sunnata khilafuna sunnataki aslu algon menge bo niwa kogen namaz kurum ei sunnata ei kum wajiben ennamas miharge aadaka tafado je midan we kuriz manuge fiqwerin mikmasal misalaka hekwerikama begat maadakarga befum bidalwane fasiqunge hekwerikama ki qabul karo ekennone dan fasiqunnaki mihunga adalat terkan nitfame mihunga adalat terkan nitfawani kombegato adalat terkan nitfawani misalaka mihunaki bodfaafaka aragam fawa mihun noto kudifaafat ege matiga demonna mihun den adi ege ituran mihunga abura muru aterkama rakater no mihun den mi muru aterka rakater no noto mihunga abura rakater no mikanta shaha komuga almerim vidalwane emihuku emi mujtamaaga himene tabaqaga fantiga mihunga mihun kanta kura faden enes kanta kurun ei muru aterkama rakater maki migatun kurige almerim vidalwane misalaka firihenu amadu bohama koggen beran nukutun ei ezamanuga emihunga adalaterka netigen dafat kan manike emihunga muru aterka
kudavegen davvegen dakame ei eruga aadakaade ennu egotuga ves mihun beeran nukunna firihenu midane beeran nukunna eruga amugotega bohama kon nukutun mihun nani fosha alaage nuwata e ala echin alaage den komegas ekamaki tafaat mujtama toga tafaat zaman toga badal ananeje ema mizmanuga egotuga ves mihige muroiter kamaka ves kala burne narana ena takiha nala unnakas ena fosha nala unnakas ema mizmanuga tafaat wan komegas bay zaman toga bay tantanga mihun aada faawale mihun fosha alaage mulan embe giya swalaki mihun wudu kura erga kommen ves ena alaage muri fosha nota ena boluga me fosha alaage ulale fa fosha nagan jeheneje nota boluga ena ala fa taakya nagan jeheneje nota nunaga e taakeluge matiga nota fosha ulale fa fosha luge matiga fem fuhelima e wudu enage wudu sahawani je nota mane je mikamuga ade tin gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum ves warid fawe ashab bekenum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wudu ge sifultan agon mena bayan ka deva fawair rasulullah garihum mi boluga femfuma begotum adi boluga femfeva femiha en alagen hunna fosoluga femfuma nufuma mikama begotum tin gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum warid fawe ekgotaki hama ekkon boluga femfum muli boluga femfum aneki fosolen nengiruga ei aslu gotaki boluga femfum ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum warid fa hadith ge wudu ge sifata ka begotum aswa hadith to gira hadith to gunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam boluga femfus sevaka misalaka baki boluga femfum ema mi femfum ga kurindane faden boluga femfum femfani kom mi marakato ilmarin khilafi masala algon mi algon me esar mi baga dekoni comme gas den anik egotaki foshay mota imama en alafa wa miha kunama emiha e imama ya ekiga nota bolum bayaka boluge baki imama mi fata jasala bolum bayaka adi imama en bayga femfum e egotaki maneki boluge ya imama ya deeti ge matike femfum veni timmana gotaki hame ekani imama ge matike femfum baki egos boluge bestane gane hama imama ge matike no taakha ge matike femfum enfertam imama ge matike femfum rasulullah sallallahu alaihi wasallam imama ge matike hame ekani imama ge matike femfum waka ebe riwa karwa fa amr ibn umayyah kya befle kilefan vidawani ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilefan ge imama kilefan turkarba ge kilefan ge fulga mashale fa fosha ga ade kilefan ge de pamplu ga levifa wa de khuffuga fen fusawni ko timakale fan de kodaga time mi amr ibn umayyah riwa karwani mi hadith riwa karwani imam ahmad adi الإمام البخاري أدي ابن ماجه دين إماما جاء أدي بولم بايك جاء فنفهم مي كان روا كربا مي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه إكليك فان بدالوني إكليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر مي بيان كده بركة بدالوني توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كرب بيرجع إكليك فان boluge kurikol min kuriya demalum mi kurikol gaya adi klek fanu ga imama ga den klek fanu ga de khufuga fem fusawiye mi imam muslim rawa kara hadith komme gas mi kama gulgen ilmerin eba khilaf fada ganwa e khilaf fada gatmuga ebe fum vidaloni baybe fum dekada ganwa gotuga adi imama gaya bolum bayga fem fum vidan anibba be fum dekada ganwa gotuga hame kane imama ga ekane fam fuegen fudala vidane ade imama ga furtama imama ga fam fuhum mudda kuraba ashabe kanu ngeterega almarim bida faha kurabani am furtama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e agi khulafa rashidun tereng am furtama khalifa kurbi matirna sahabi as-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu adi hama egota mi imama ga fam fuhum e mudda kama dikoda ganwa be fulungu terega Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu himelo dano ima khulafa rashidun tereng Abu Bakr Khan Umar Khan ei mikam hudda kam ga dikoda na be fulung ade gitura Anas ibn Malik adi Abu Umama adi Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Abi Waqqas mi be fulung wes imama ga midane boluga ulay lefa foshaga fem fum ei boluga fem fum kam ga wan boluga fem fuheir mi foshaga matiga fem fum ei hudda kam ga be fulung dikoda ganwa
adi egitran Abu Darda radhiyallahu anhu ge raya kiyesmi den mige fawge gila balaruga Umar ibn Abdul Aziz adi al-Hasan al-Basri Makhul Qatada ibn al-Mundhir nibebe from ismi kama taid karaba adi den ege fawm mi a madhab tawge imam na balaruga kom baki madhab tawge imam na balar al-Auza'i ki bef klefange madhab dosta ka demiwat mafhuga mihar klefange madhab mihum amal kurun huttifa madhabe enmas ei wargada fi qori sham karage fi qoriya ei al-imam al-Auza'i mikwa taid karba ad al-imam al-Thawri Sufyan al-Thawri klefange hadith al-mari fiqh al-mari ad klefana khassa madhab befle enmas kama igota klefange madhab amal kurun mihum miharwani netigosfa komegas kama igota mi kama taid karba al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adi imam Ahmad ibn Hanbal rahmatriya Ishaq ibn Rahawayh adi Abu Thawr ki Shafi'i fange aratib be darurun terein daribare Baghdad ge ekle fange garan darur Iraq ga darur wadagannavi baki Shafi'i fange tilmid Abu Thawr adi Daud midanavi al-Zahiri madhab imam Daud adi al-imam at-Tabari adi Ibn Khuzaimah mihriya be from istikran wagtuga imam ag matiga fam ei buddakam komegas kibiganto imam ag matiga fam huddoni sabaki imam aga fam manako fikam ga wanama ekamugo sabun e alan abadu ade fatibe mi hunna ekamugo sabun buray ka bedan ekamaki anikamaki furtama boluga fem fuhun yoti lui kuraifa boluga fem fuhun lui kuraifa wa erga imama ga fem fuhun mun e wajib ada kurei ni kamga ilmeri dekoda gannawa komegas imama ga fem fuhun huddu karwa ilmerin daibe fuhun bashartu karwa imama ga fem fuhun mattaka e kamudani e tahir kamge matiga e baki fosha boluga washalevi janamai tahir kamge matige midanoni e soshaluge matiga bolugo alefa foshaluge matiga fem fum muddawani ena wudu huri haluga enage boluga fosha alaf kam gawana maneki boluga miya ko fosha ali ena wudu najis alafiya den ena kura wuduga ena fosha ge matiga fem fum hudden wana mi bay animari de kura gana wage e khufuga fem fum mattaka ekan tangonno goy khufuga fem fum mattaka fem weni e tahir kam ge matiga maneki favas ege imme ma'nawi tahir kam ge matiga maneki wudu ge matiga hurefa khufu ge teriya ena ge fa laf kam gawana nota e bagi khufu ena laf kam gawana den ena wudu gelum ena khufu dagen huri haluga khufu ge fem weni egoto ge sfada nakan me jana me gota mikantan emihun mi alumari gennoni mi foshal ge matebes bifun de bay be fun de kadana wotuga fosha ga fem fun muddawani e bo tahir kam ge matiga medanne wudu ge matiga hutta e fosha ena alaf kam gawana comme est mi bayin alumari de koda gannawa be comme gas anabba al mirin de koda gannawa wotuga baki manabba alumari mishat nukraba comme gas rasulullah sallallahu alaihi wasallam arim wardafa wa hadith fultakum sah hadith fultakum ebenge ekilek fanum boluge bayga fam fusafa adi amama yakiga fam fusafa ema mi dalil tawga aliga haqiqatuga imama ga fam fun eyam huddakame eyam oykame ema ekama idikola dalil ne sabaki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fulum algamana bar limeni ei imama ga fam fum denawi boluga imama ala faruga boluga bayga fanje haluga imama ga fam jehoni me oti wajib ada fa kama adden algamna wagut libe jirad karwi aden du ma da kan faga fam lima beegato allah subhanahu wa ta'ala bangwa wa arjulakum ila al-ka'bayn ade faga fam fum beegato hame kan ega digu gen dana mawdu'a ki khufu ga waka ennamas mitanga warkurkon dannawali debba faga fem fa dun Allah subhanahu wa ta'ala aguman daka wajib krafani fa dun warjulakum ila al-ka'bayn ennamas ahlus sunnah wal jamaa ge anura ilmir dakuda ganwa gotuga wudu ge fardaki fa dun ennamas imami madhhab notam shi'i 12 shi'i ge ilmir dakuda ganwa gotuga faga fem fumu fude be fun dakuda ganwa gotuga
wuduga fardaki wuduga wajibaki faaga fem fuhum dawmen enma ahlus sunna wal jamaa ge hatar mazhab bas adi hatar mazhab fiwa ehim mazhab bas ahlus sunna wal jamaa gura al mar dakuna watuga wuduga mi wajib wani fa dawm komme gas komato dalilaki mi kirt qur'an ga mi asfa oy warjulakum ila al ka'bain arjula mitami arjulaki fata arjuluga mi nime harf lam ga mi jayfa noni abafili ma abafili jehinni me e ingecheki mi ei donkan sabaki ei funkam ga wana ma ega innani ibifili jayfa warjulikum kibenga to ibir jambi ekala ba wamsahu bi ruusikum mi ba aki e ba ebes lafza ki kuren asiya ega fatan ona lafzuga ibifili jassane eche den eya guligen en atufu kuribegen maneki eya guligen anna ehin kalimata bes annani egota ema miyar ilmere mi khilaf dagan wani arjulukum mi atfu fa noti mi guli fa noti ruusikum ato nuwata wujuhakum ato noti Allah subhanahu wa ta'ala mengoni faghsilu dunnashe konjeta wujuhakum tem wujuha noti atfu karwa manek noti gulu ala bafa wa aydiyakum ema tibami munta dunnashe adi aittake ulombotta aikuga ekiga aittake maneki aitta dunnashe den ekamo gedenti medukona ala bafa wamsahu baki fuheshe kondane gato biru usikum baluga den moti anikas angoni wa arjulakum min alka'bayn tamikatta ekiga faatake ema tamikatta ekiga faatake miyan ibaratuga muradaki tamikatta ekiga faatauga fem fuhesheto nuwata donnasheto yar arjulakum asfiya ege mane ki donnashe arjulikum lam ge ifirjen asya ege mane ko bani fuheshe sabki oti ba asfo lafz atfu karega kommegas kirt qur'an ge mi riwayat ka balarga de riwayat bis eboy madani riwayat hama sahha ma madani kirt qur'an ge misalaka algon mi ke asim ge qira'at asim ge faratun hafs riwayat karwa fawatan algon mi ke wani باقي ايه منني وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجلكم اما عاصم قراءتك نافع قراءتك ادي الكسائي قراءتك منني كما هتر قراءتك منني لامك ابو في الجيفا انما ابي في الجيفا وقراءه بس اما صح قراءه ابو هري ابي في الجيفا وقراءتك يسمى صح قراءه كما باتي اي قراءه ابو مان نجي مي فاغا فم فوم جماعه اما باقي امامي مذهب علمري مي دليل نانغوارغا بيفلون دليل كي اي انما مي اهل السنه والجماعه بيفلون قراءه بردبا قراءه صح انما ردين بي سابقي بيفلون بدالوني لامغا يبفل جهوني اي موضع بلافه ايكتك بس ايغ مانه بلافه نونه مانكي مانه بلافه اي دوننجي ගුණානක වාතිවේ දොන්නන්ජේ ගුණානකම් ගා වාතිවේ ඔන්නන්ජේ වාර්ජුලකම් එහෙම මේ අනක්තිරාතුක නොති වාර්ජුලකම් එන් එකමකස් එකන වම්සහු බිරුසිකුම් හෆ්දු ෆාවා මේ ලෆ්සක විදිගෙන් ඔති මේ අර්ජුලකම් ගේ ලෆ්ස් මානේ එදනේ ඉබිවිලි ජේෆාවා ලෆ්සක විදිගෙන් එකන මේ ලෆ්සු අය මකාමුගේ ගොතුන් අර්ජුලකම් ගා ඉබිවිලි ජෙහුනියේ එකතුකවස් ඒක මානේ බලාෆා يفيل جوني كينونه يفيل جيفا قراءة دبي ربكي كم يقص قراءة واقع القرآن قراءة ميهن دليل لبه إن لبنو كم قابس كلا هم يقطع أنا كلا دليل لبه يرجع كل مس دلنا فداين نار الله سبحانه وتعالى مي دونن جه جنون تكج تريا مدا مي بلوغ واهك فهم فين جه جنون لبوم جه مرادك بدان أي ترتيب كرم واهك كم يقص أقول من إنجي إنجي كنا إنجي باقي ترتيب كي هراء علم الجريه كفردنا كم يقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فرتك بلاير صح حديث تكون ربا فوا هريها حديث كويس أنني إكلا يكفانو فان بول دون يباكا إكلا يكفانو فان بول جا إبسك تركر باف ننما أنا كي خفة تركر باف ننما إكلا يكفان فان بول دون وني إبس حديثك صح روايات وصح سند أسوا حديثك أنا إكلا يكفانو فان بول جا خفة تركر باف ننحالو إكلا يكفان فان بول جا فهم فسي باكا إما مجمهورنا مدني أهل السنة والجماعة بيفنا ميكمون إيه بارلي إنما صح نون درجة حديث إبوي مدني عمو قتك الشيعي قتك اسنبلان من أهل السنة
ahlu sunnah mihun riwayat ko wafana hadith taka ekoto kes nuran mihun hunana mihun amilla riwayat take mihun riwayat take ahlu sunnah wal jamaa ge mihun ekashalafa mingana mihun balanje minbara baki mihun bala mingana fete riwayat takeno maneki ekala rawi ge hunanje shartaka balar shi'in mihun ngule riwayat tawga ekala rawi ge ahlu sunnah wal jamaa mihun bala mingana ka irawin take nude ema emihun ge hadith take ahlu sunnah wal jamaa mihun bala gisanu ema hum egota shi'in ge mihun egota ko qabul nukra ahlu sunnah wal jamaa mihun riwayat kar hadith take emihun abudas hadith riwayat karwani ali kfanu kiben den ali kfanu ge darajat kolon ge bebe fulon kiben komegas e riwayat ko sahha kama meduga ilmering hama warab boda idi kon haddawa e sahha kama meduga challenge karwa tahaddi karwa riwayat ke egamako ahlu sunnah wal jamaa ge medanawi mi ahlu sunnah ge bebe hadith ilmering gari gawas rasulullah sallallahu alaihi wasallam fam pulga fam fusay wa asfa ibu ayin hadith ga egamako e hadith ki ege sanad balar ga waki qabul karwe daraja ge en amal karwe daraja ga hadith no ema muriha ilmering is dekoda ga na gotuga ahlu sunnah wal jamaa gura al mustakra no gotuga faaga mi wajib wani faaga fa don egotuga wes faaga fem fumennu den ade khufuga fem fum ade emodu an algamme dani raat karwe ma ban rahmatu den anna duha ko جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته